ikomeye yumvikanye mu misozi yegereye ahitwa za Kingwengwe, mu misozi yari isanzwe izwi yuko irimo uruhande rwa MRDP twirwaneho. Ni igisirikare cy'u Burundi FDNB nyuma yuko uruhande rw'umutwe wa 23 rwari rumaze iminsi ruri mu misozi yegereye hariya mu misozi yegereye Kingwengwe ndetse no mu misozi yegereye ahitwa Kihande, birumvikana yuko ari mu cyerekezo cyegereye umurenge. Yego. Igisirikare cy'u Burundi FDNB bamaze iminsi bohereza imisada y'ibikoresho byarimo birava ahitwa Sanje ndetse no mu misozi yegereye Rungutu. Ibi ni ibikoresho byegerezwaga muri ibi bice. Hari n'iyindi misada abasirikare bavaga mu byerekezo bigana ahitwa za Kiriba. Yego. Hari n'ibindi bikoresho byavaga ahitwa za Kawezi na Kavimvira mu mujyi wa Uvira. Yego. Ni ibikoresho byazanagwa rero biganishwa mu misozi myinshi itandukanye yegereye hafi y'umuhanda wa Cesonari 5 uva Uvira werekeza Kamanera. Ibi rero biza kuba ikibazo nyuma y'uko igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa ba nyuma y'uko babaniye mu misozi yegereye ahitwa Tema ndetse n'ahitwa za Sanje habayeho kugaba igitero ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko abasirikare benshi b'Abarundi n'abasirikare ba FARDC bagabye igitero gitunguranye cyane ahitwa Kingwengwe. Yego. Iyi Kingwengwe yongeye kugabwaho ibitero nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi kivuga yuko gishaka kwinjira muri misozi ya Kingwengwe n'ira misozi ya Dembe na Kihande, bakaba bakuramo n'ira misozi y'umurenge hafi n'ira misozi yegereye Mushereza muri Walungu. Yego. Ibi ni ibintu bibaye rero biba mu buryo navuga yuko bwatunguranye cyane ku rwego rudasanzwe, kuko biravuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 iki gitero bagabweho muri ibi bice bakigabweho bitunguranye ku rwego rudasanzwe ukurikije uburyo ki iyo operasiyo yakozwe n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi na FARDC muri rusange. Yego. Kugeza ubu kubirebana n'ababa bamaze kugera ku nsinzi cyangwa se ku musaruro wifuza, ni bande kugeza ubu Bwana Karemba Aimable? Nufango ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC iki gitero bagabye Kingwengwe muri bino bice biravuga yuko iki gitero kubera ko cyatunguye cyane uruhande rw'umutwe wa 23 biravuga yuko bamwe mu basirikare bari mu misozi ya Kingwengwe abenshi muri bo bicumye gatoya bakinjira mu misozi yegereye ahitwa za Kihande na Dembe, basa naho bahungira muri pozisiyo n'ubundi zigana ahitwa Imurenge. Nubwo ariko bivuga yuko hano Imurenge n'ubundi uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ibi byose bari kubikora mu rwego rwo kugira ngo bakore inzira yo kwinjira muri iriya misozi yose. Biravuga yuko kampuno yari mu misozi yegereye Kingwengwe y'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 yari yiteguye kuba yakongera igakora return back mu mujyi, igakaruka mu mujyi wa Uvira. Ibi byagoranye cyane ku rwego rudasanzwe kuko bivuga yuko habayeho gucika intege ku ruhande rw'uyu mutwe ukurikije ibyo iki gitero cyagabwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'ubundi bagamije guca intege uyu mutwe muri no misozi y'umurenge. Kandi bikavuga yuko urugamba rukomeje kugenda mvuga yuko ruba ihurizo muri rusange ku ruhande rw'uyu mutwe, kuko ni ubwa mbere uyu mutwe ugabweho igitero mu masaha navuga ko ari mu gitondo ndetse kandi igitero cyagabwe mu buryo butunguranye cyane, nubwo twabanje gutoza amakuru kugira ngo tumenye niba koko ibintu byabire muri ibi bice. Haba wenda hari abaturage kuri ubu bamaze kuva mu byabo bahunga imirwano ikomeje kuba? Navuga ku ruhande rw'abaturage bo ntago bareka guhunga ibi bice kuko situation navuga ko ari hatari sana. Yego. Kuko n'abaturage batuye hafi y'ibi bice byegereye Tema ndetse n'abaturage batuye muri misozi iri hasi na za Kiku hafi n'imisozi yegereye ku mihanda iva Minembwe yerekeza za Uvira, abenshi muri bo bazinze utwabo barahunga. Ibi rero biri kuba n'ubundi nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cya FARDC hari kuvuga amakuru y'uko uyu umugambi batangiye wo gushaka uburyo ki bwose bigarura imisozi yo muri Minembwe cyane mu misozi ya Walungu ndetse na Mwenga mu gihe gitoya, kuko bari kubona yuko bibaramutse batabikoze uyu mutwe kongera guhuriza hamwe imbaraga na MRDP twirwaneho bakongera bagasubira mu mujyi wa Uvira ari ibintu bishobora kuba byakoroha cyane. Yego. Reka dukomeze tuje n'ubundi mu bice bya Walungu na Mwenga, naho haravugwa ko imirwano ikomeye ishobora kuba igiye kuhagera. Bihagaze gute kugeza ubu? Mu
misozi rero ya Warungu navuga yuko ibyaho naho ntabwo byoroshye, yego, kuko amakuru mfite ni uko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi na FDLB nyuma y'uko bakomeje kwegerera imisozi yegereye Kingwengwe, imisozi yegereye Murenge cyangwa no mu byerekezo byegereye za Remera, biravuga yuko umuhanda uva ahitwa za Bugoyi n'ahitwa za Tubimbi hariya muri Walungu werekeza mu byerekezo bigana muri pozisiyo za Bukavu, uruhande rw'igisirikare cya M23 bakomeje kuharunda abasirikare, bikavuga yuko rero nk'uko bigarutseho yuko bafite amakuru yuko FARDC ishaka iriya misozi yegereye za Nzibira, imisozi ya Zanduba, bakaba bashaka Kashongerwe, bakaba bashaka imisozi kandi kugira ngo ibafashe kuba bafata iriya misozi ngo yegereye za Nzibira cyangwa se Nzibira ubwayo, cyane cyane iriya misozi ya za Kabugi na Kibonda, kuko amakuru dufite nuko uyu mutwe abasirikare bari bamaze iminsi ufite ahitwa za Kasimba, nabo yari ufite imisozi yegera ahitwa za Shabangwa, ngo kubakurayo ubamanura mu byerekezo bigana za Matare, Kabugi n'ahitwa Kibonda muri Nzibira n'ubundi Pruta muri Walungu, mu rwego rwo kugira ngo ibi byose babikore mu rwego rwo kugira ngo barinde umutekano w'ibice, kuko ngo haramutse hatagize igikorwa kugira ngo uyu mutwe ukomeze uzane ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare b'ibice bishobora kuba byateza icyago gikomeye ku ruhande rw'uno mutwe. Ibi rero nibyo biri guca amarenga y'uko n'ubundi ibi bice bishobora kubamo imirwano mu gihe gitoya cyangwa se mu gihe gitunguranye. neza Neza yego. Karembe Mabra rumbwi uti mu Minembwe bizindutse byifata nawe, ndagira ngo rero tujyane utubwire ibiri kuba bihagaze gute kugeza ubu tuvugana. Nupango nyuma y'uko ku gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo cyongeye gukoresha drone z'intambara, bagakoresha drone mu rwego rwo kugira ngo barase muri pozisiyo zegereye mu bice byinshi bitandukanye bituwemo n'abo baturage, ndetse kandi bavuga yuko intego bafite ari iyo gushegesha imirwano na M23. Yego, ubu ngubu igihari kiri kugaragara ni ikintu navuga yuko gikomeje guteza inkeke ku rwego rudasanzwe, kuko hongeye kugabwa igitero kidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC mu misozi yegereye Kamombo. Imisozi ya Kamombo rero imaze iminsi irimo cyitwa abasirikare ba Medipetrirwa, ndetse kandi uko barimo ni nako umutwe wa M23 umaze iminsi wiyongera muri ibi bice. yego, Ibi rero byatumye n'ubundi FARDC ituruka muri pozisiyo zegereye hafi na Baraka, ariko si iby'uyu munsi kuko bamaze iminsi n'ubundi izi operasiyo bazitegura, baca umuhanda RP 1003 berekeza ahitwa Kishura Kalenga, bagana mu byerekezo byegereza Kakukuru, birumvikana ko ari muri pozisiyo zigana ahitwa za Kamombo. yego, bakigera rero ku misozi yitegeye hariya za Kamombo, ku musozi witwa Ruweriko, yego, uri mu majyaruguru y'agace kitwa Kamombo, niho bateretse intwaro ziri mu bwoko bwa tirari, batangira gusheringa mu bice birimo umutwe wa M23. Meze twirwaneho na M23 babonye ko bagoswe n'umwanzi kandi ariko baratsa muri pozisiyo zibitegeye cyane kuruta uko bamusubiza, bafata umwanzuro wo gufunga muri ibi bice, ariko cyane biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko iki gitero cyashegeshe cyane cyitwa sosiyete sivile y'abaturage batuye muri biriya bice. yego. Kugeza ubu ku birebana wenda n'uruhande rwaba rwagize recuperation y'agace runaka cyangwa se hari abarusinze, byo bihagaze gute kugeza ubu bwana Karemba Aimable? Nupango uko bihagaze, abaturage bo nibo babaye cyane muri ino mirwano. Yego, kuko biravuga yuko FARDC yo yasheringaga akoresheje imbunda mu bwoko bw'ama-BM, abarenga nibuza 30 nibo bivuga yuko bakomerekeye ku rwego rudasanzwe, babiri baguye muri bino bitero byagabwe, ndetse kandi hakavugwa yuko ibi bice n'ubundi FARDC yo ibishaka cyane, kuko mu gihe n'ubundi FARDC yabikiri muri ino misozi ya Baraka, yabikiri muri ino misozi yegera biriya bice bya za Karemberembe, yegera muri iriya misozi n'ubundi imihanda iva Fizi werekeza za Karemi, bagakomeza kuryamayo. Biravuga yuko ibi bishobora kuba byatuma uyu mutwe
ari guhera utegura ibitero bashobora kuba bagaba kuri FARDC bikayishigisha ku rwego rudasanzwe. yego kugeza ubu imikoreshereze y'indege ihagaze gute bwana Karemba Aimable? uretse wenda ibitero byagabwe ku munsi w'ejo ariko nk'uyu munsi nta igitero kigize cyumvikana, ariko nanone ibi biba ari ibintu bitunguranye, nta muntu uba ubyiteguye byaba ari ku ruhande rwa M23 cyangwa MSD twirwana cyangwa sosiyete sivile, yewe no hagati mu basirikare ba FARDC ibi bitero kenshi uburyo binategurwa ntabwo baba bazi ngo indege ziri buze kurasa aha cyangwa n'iziri buze kurasa aha, kuko kenshi usanga ari ibintu biba byihishwe inyuma n'abacancuro batandukanye, cyane cyane aba Babirigi n'aba Black Water. yego biri kuvugwa ko hari abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kwinjira ndetse n'abacanshuro. Kugeza ubu ni nk'ibihe bice bakomeje kugenda bajyamo, ese nyuma yo kugerayo bihagaze gute kugeza ubu Karemba Aimable? Akenshi ibice biri kugenda byinjirwamo n'abasirikare b'Abarundi basanga ari Karemi, usanga ari Fizi, mu misozi yegereye Biyera, ahitwa za Kadihira, hafi n'ubundi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Muri Fizi niho hagaragara cyane Abarundi bari guca na Karemi, bari kugenda bahinjira ku munsi ugenda uzaza undi, ariko nanone ni ishusho fatizo n'ubundi yuko FARDC iri gukeka cyangwa ufite ubwoba yuko uyu mutwe ushobora kuba wakora inzira ikomeye cyane yo kwinjira muri iriya misozi yegereye za Karemi. yego kugeza ubu ku birebana no kuba M23 yagaruka muri Uvira, nyuma y'ibyatangajwe na Maître Moise Nyarugabo, nyuma y'ibyagiye bigaragazwa na Sultani Makenga nawe avuga uti intambara ni kwihagaze, kugeza ubu watubwira ko Uvira ku ruhande rwa M23 bayibona gute? Barabona ko ari ahantu bagomba gusubira cyangwa? Birashoboka ko basubiramo, kuko n'ubwo ibyo bitero biri kugabwa bigamije kwica intege kugira ngo idakora return back from Uvira, itagaruka iturutse muri ibyo bice irimo yegereza Kakuku ya mbere n'iya kabiri, imisozi ya za Kamombo wumva bari gukoresha tactique bakagabamo ibitero, yaba ari imisozi ya za Remera, ahitwa za Kigwembe barahari, Ihande barahari, mu misozi n'ubundi yegereye imihanda iva Uvira werekeza za Kamanyora barahari. Igihari ni uko hashobora kuba hakorwa cyangwa hagabwa igitero gitunguranye ku ruhande rw'uyu mutwe, kandi gishobora kuba cyanatuma basubiramo, kuko kuvuga ngo basubiramo byo ni ibintu bishoboka cyane, kuko ibice barimo si kure yaho, ndetse kandi biri na strategique, nubwo FARDC nayo ikoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo irinde uno mujyi, ariko biragoranye cyane ukurikije uburyo ki uyu mutwe nawo wagiye kwitsimba mu misozi iri strategique yegereye imihanda iva hano muri Uvira, ndetse kandi bikanagaragara yuko nubwo hari abaturage bahunze Uvira, ariko mu makuru mpamo nshingiye ku bimenyetso bigaragara n'ibivugwa, hari n'abaturage benshi n'ubundi bakomeje gukorana na M23. Rero ibi bivuze ko ishatse kugaruka muri Uvira ari ibintu byakoroha cyane. Yego dukomeje tukajya Baraka ho bihagaze gute? Mu minsi yashize imirwano yagendaga isatira iki gice cy'uyu mujyi, kugeza ubu uratubwira ko bimeze gute bwana Aimable? Baraka wenda usanga ari Makunji, usanga ari Marindi, ibyo bice byose bitandukanye uri mu mujyi wa Baraka, wumva hari situation yuko wazalendo zikomeje kwiyongera, FARDC abasirikare bakomeje kugenda bakora muvuma militaire mu masaha ya kumanywa ndetse kandi n'aya nijoro, banakangurira abaturage bati muhumuke murwane na M23, dore yuko mu majwi anumvikana bo banavugamo cyane n'igihugu cy'u Rwanda, babwira abaturage bati muhagurukire kurwana. Mu ubukangurambaga cyane muri Baraka nibwo bukorwa, gushishikariza abaturage ngo kurinda Sud Kivu cyangwa se na Baraka ubwayo, ariko cyane Baraka imisozi yegereye aha Marindi, imisozi Makunji no mu tundi duce dutandukanye za Kabanja, niho cyane usanga hari abasirikare ba FARDC cyane hanigangamo FDNB,
ariko ibi byose bikorwa nyuma y'uko n'ubundi iriya misozi yegereye ku muhanda wa Tesinari 5 uva Katongo ugomba Muheta na Kitu umanuka gato yerekeza Buseni n'ahegereye muri biriya bice byegereye za Makobora. Nuko n'ubundi mu makuru hari aha hantu iyi misozi hagiye harimo M23. Niyo mpamvu bavuga bati n'ubundi M23 ishaka kugaba igitero iturutse Makobora muri Bufuruko muri ya bice byegereye za Makobora. Bashobora kuba bagaba igitero baturutse mu byerekezo byegereye Buseni, bakaba gufata Baraka, Igare, gufata imisozi yegereye Kabanja, Makunji, Marindi, yewe na Karemberembe. Imihanda navuga ko ariyo mihanda y'ingenzi yegereye imihanda ihuza Fizi na Karemi ikaba yafatwa n'uyu mutwe wa M23. Rero twaduye n'akaga. Niyo mpamvu ubwo bukangurambaga buri gukorwa, niyo mpamvu bumviza umuvumo wa militeri ziri gukorwa mu misozi ya Baraka. Urasanga ariko situasiyo ihagaze buri munsi. hari amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane arebana n'ingabo z'Uburundi. Agira ngo riramwe muri yo Bwana Karemba Aimable yatubwire by'umwihariko ku bari muri operasiyo bihagaze gute ku gisirikare cy'u Burundi? Igisirikare cy'u Burundi gisa naho hari inshingano gikomeza kugenda gifata. Navuga ko nka 60% nibo ba Paratoni Commanders cyane muri Sud Kivu. Yego, aho usanga bagiye bahabwa inshingano zo kuyobora zifite n'abawaza rero cyane abasirikare ba FARDC bakazigurira ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, bakavuga ko arizo mbaraga FARDC yagira cyangwa n'umusaruro waboneka. Ugasanga igisirikare cy'u Burundi cyane gishishikariye kudeployinga abasirikare mu misozi myinshi itandukanye, yewe mu Bibogobogo, yewe n'ahandi hatandukanye muri za Karemi, ariko nanone bakabikora mu buryo bwa kinyamwuga. Ibi nabyo biragaragara kuko kwa kundi bajya kubona barasa cyangwa batera mu buryo bwa avegerema, ntabwo bikiri gukorwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, kuko n'iyo misozi wumva ngo iba yagabwemo ibitero, usanga aba Paratoni Commanders ku ruhande rwa FARDC usanga ari abarundi baba bateguye ibyo bitendo. Navuga yuko binagerageza no gutanga umusaruro mu buryo butandukanye n'ubwo abarundi banateguragamo, kuko bivuga yuko turi kugenda tubona ari abagiye batozwa n'ababirigi ndetse kandi n'abacancuro b'abablakawe. yego, ku birebana n'abaturage bahunguka n'abahunga byo bihagaze gute? Kuko muri teritwari ya Fizi ho bakomeje kugenda bahunga. Abahungiye Burundi baba baragarutse Bwana Aimable? Oya, ntabwo bagarutse, ariko mu byifuzo byabo bifuza kugaruka kuko ubuzima ntabwo buhagaze neza. Yego, gufata ntabwo bageraho neza, ariko ntabwo ni nayo mpamvu akenshi wumva n'abaturage no mu misozi irimo imirwano ntawe utekereza kuvuga ngo arahungira mu Burundi, kuko makuru ngira ngo mwigeze no kubona n'abagarutse barahungiye mu Burundi. Amakuru baje bazana bavuze yuko ubuzima mu nkambi buba buhagaze nabi. Uyu ni umwihariko cyangwa se ni nacyo kibazo ubona yuko gihari cyane. yego, turebye tugenda tugana ku musozo, ku birebana na deployment ubu bihagaze gute, yaba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu? Ni nk'ibihe bice biri kugenda byongerwamo abarwanyi? Urasanga muri wenda Uvira iyo byo rwose ni ibintu bigaragarira buri wese ku ruhande rwa FARDC, aho za Kavimvira, mu misozi yegereye Kalungwe, mu misozi yegereye hafi na za Gatumba, mu misozi ya za Kiba ku ruhande rwa FARDC baradeployinga. Ku mihanda yegereye umuhanda uva za Kavimvira yerekeza Munanira, birumvikana ko ari mu byerekezo bihuza umuhanda Uvira na Minembwe, haradeployinga. Ku ruhande rwa M23 iyo misozi yegereye Kingwengwe, Gihande, Kidira baradeployinga muri Minembwe. Urumva yuko n'ubundi nabo icyo bashaka gukora ari uko bakomeza kwitegereza ibyo FARDC iri gukora kugira ngo no mu gihe batekereje kunyakura ibitero babikore. Urareba kandi nanone ku ruhande rwa Karemi naho abarundi baradeployinga ndetse kandi abacancuro baradeployingwa. Kivu y'Amajyaruguru ho situasiyo urasanga ari Warikare mu byerekezo bya Pinga, kugira ngo iriya misozi yegereye Kiburayi, Marimo, kugira ngo bagote M23 iri mu misozi yegereye za Karembe n'ahitwa
za marimo, ukareba mu misozi yegereye ahitwa za nyenzira aradiporoyingwa ku ruhande rwa fagese, ariko nanone muri pozisiyo za masisi, kishanga, mweso, mu misozi yegereye za kinigi, bihambwe, rushebere, urumva ko ari imisozi yitegeye warikare, mu misozi n'ubundi yitegeye fagese kudiporoyinga, mama ko tutadiporoyinga. Niko kandi nanone bihagaze muri rubero mu misozi yegereye ahitwa za masereke, ahitwa za muro, kazinyonge, hafi y'imihanda n'ubundi iva rubero musenene hasi gatoya, hafi y'imisozi yegereye za masereke n'ubundi hadiporoyingwa, ariko nanone aha za katwa, kabiyabo muri butembo n'ubundi muri pozisiyo zo milimetero bike yusatira umuhanda rubero musenene fagese kudiporoyinga. Rushuru urasanga ari tongo, mama ko atadiporoyinga, Kagera, Rwamarihe na Kinyamboho cyangwa se Nyakakoma, hafi ya misozi yegereye Shasha muri pozisiyo zihuza umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Congo, haradiporoyingwa kugira ngo hagotwe kiriya kiyaga cya Edouard FARDC ishaka gukoresha iturutse za Benin ndetse kandi na Rubero, ngo hakataka M23 mu bice byose baherereyemo. Nyiragongo naho nuko bihagaze, wenda mu bice byinshi bitandukanye nko mu mujyi wa Goma, Rusayo, Rutoke, n'ino misozi za Mukakasindo, imisozi yegereye Kayembe hose haradiporoyingwa. Ndi kubona ko situwasiyo ihagaze no muri teritwari ya Masisi, zakirirwa umutekano wacyatungwa n'uyu mutwe mu misozi ya za Sake, Mitumbara, muri Rugembwe na Busangara, hano za Daraga na Marene haradiporoyingwa. Urabona ko situwasiyo ihagaze muri rusange, impande zose zikomeje kureba n'ikijisho. Yego, Bwana Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane.